By the way, akekho umuntu ongakholelwa kubantu abangasekho ngoba lento ngifanisa nokuthi mhlambe wonke umuntu osemhlabeni okhulwayo vele wanyamalala. Ngoba ufunda iBhayibheli uyakholelwa kubantu abangasekho. Lo ufunda iBhayibheli okholwayo ukholelwa kuNkulunkulu. Asekho. Ngoba iBhayibheli abantu abanjani? Abantu abanjani? iBhayibheli ke yizwi likaNkulunkulu. Ngishilo ngathi umthakathi akakuthakathi akayi kufunda uGenesis mayizobulala wena uyethuneni lakini. Logic engilahlekela khona. If lo muntu lona mangabe elwa ulwa ngalendlela le yokumnyama noma usebenzisa amathuna, yini eshoyo ukuthi nawe kumele nawe mangabulwa nayo usebenzisa amathuna, lokho kwenzani wena? Ngoba wena ubelonga kubantu bakini. Awubelonga emathuneni abanye abantu. Kodwa wena mawufuna amandla uwafuna kaIsrayeli. Kwenzeka kanjani? Angiphinde mawufuna amandla yakwaIsrayeli. Kodwa umthakathi akayanga kaIsrayeli ukuyokuphuca amandla. Ukuphucela ethuneni lakini. So kusho ukuthi amandla akho akuphi? Ala ngitshele manje ukuthi wena ubelonga abantu bakini, wena ubelonga kuNkulunkulu. Nabo abantu bakini babelonga kuNkulunkulu. Wonke umuntu ubelonga kuyena uNkulunkulu. And ifuthi ukuthi makuthi sokholwa sithi sokholiswa ukuthi kukhona abantu abathakathayo. Ibhlungu ukuthi wena unenkolo yakho ikholwayo uyikholiswa ukuthi khona umuntu ozomelana nempilo yakho. Hayi ibhlungu into enganjalo. Awukholwe ngenxa ukuthi into oyikholwayo isekulungeni noma iwulunga kwempilo yakho noma i-justified noma inama morals, but ukholwa nje, uyakholwa userious. Ukholiswa ukuthi khona umuntu ozokuthakatha bangabe ungakholwa lento ufuna ukuyikholwa. Akhona ukukholwa lokhu kwesaba. And if wena uzothi uzokholwa ngenxa yokwesaba, then fanele namhlanje uze ukuthi lithini ke leli izwi lenkosi usudelele kangaka. Lithini kahle kahle izwi lenkosi mangabe likhuluma ngabantu abafile. Now izwi lenkosi ke mangabe likhuluma ngabantu abafile ke lisho into engithanda ukuthi ngiyi-highlight. Lithi mawufunda lapha kaBashumayeli chapter 9, ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho, futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjula kwabo sekukhohlakele. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini ukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Now le ncwadi lena into eyishoyo ikhuluma ngazo lezi zinto lezi. Yazi izwi lenkosi ngithatha kanjena ukuthi le ncwadi ikwazi ukukhuluma ngento eyenzeka la kulomhlaba esiphila kuwona, kulelizwe esiphila kulona, but le ncwadi njengoba isicharacterize lo muntu wathi incwadi yaka-Israel. Now ake ngi-highlight into ezimbalwa ukuthi amandla asiwalandi kaIsrael. uNkulunkulu into ayenza ngokuthi athathe lesi sizwe lesi, wasigcoba lesi sizwe kwaba isizwe esikhethekile kube isizwe sakhe. Ekugcobeni lesi sizwe lesi, uNkulunkulu manje esigcoba lesi sizwe lesi, into ayenzayo ngaso ukubonakalisa uNkulunkulu. But kuzo zonke izizwe ezimelana nalesi sizwe lesi, into ezifunda masufunda izwi lenkosi ukuthi yini elibe lishiwo lezi ezinye izizwe, zithi ngempela uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Ngamanye amazwi shukuthi mangabe kuzongenwa empini noIsrayeli, beqale bebheka isizwe, bebheka ukuthi lesi sizwe esiselwa naso isizwe esinoNkulunkulu waso. Mase sebengena ke empini noIsrayeli, mase bebona khona ngezinto ezenziwayo yilo uNkulunkulu ukuthi lo uNkulunkulu akasafani ke nalabo uNkulunkulu esibajwayele, kepha lo uNkulunkulu uNkulunkulu owezulu nomhlaba. Ngamanye amazwi shuthi lo uNkulunkulu akayena lo uNkulunkulu olimited to Israel, uNkulunkulu womhlaba wonke. Ngamanye amazwi mangabe bembhekile lo uNkulunkulu lona, they start seeing ukuthi lo uNkulunkulu ungaphezulu kwezinto thina besizazi. Shuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu uIsrael wayewusebenzisa ngokuthi wayewugcobile. Same way mangabe ungena esontweni ufica kukhona umfundisi, ukuthi umfundisi ugcotshiwe ngomoya ingcwele. Ngamanye amazwi sho ukuthi baningi abazalwana abahleli lapha phansi, kodwa ukhona lo yedwa ozomela izwi kaNkulunkulu. Sho ukuthi kahle kahle lento iyafana nokuthi uIsrael wawugcotshiwe ezweni ukuthi ubonakalise uNkulunkulu, akuwona wonke amazwe. Ngamanye amazwi ke mangabe sesiphila esikhathini sanamhlanje ke sekufika izwi lenkosi lisitshela ukuthize, lisitshela ukuthi kahle kahle uNkulunkulu womuntu, akayena uNkulunkulu waIsrael but uNkulunkulu womuntu. Shuthi amandla awalandi lapha kaIsrael but walanda uNkulunkulu womuntu. Mangabe ke
ifika lento lena ukuthi ukhona uNkulunkulu obajwayele ngeso lakho okuwumama nobaba wakho bakuzalayo ezweni. And if leto lena uyilandela umama nobaba wakho oba uNkulunkulu bakho ezweni obajwayele ngokuthi ngeso lenyama, ngamanye amazwi obajwayele ngezwe lenyama ukuthi abazali bakho should ba uNkulunkulu bakho ngoba ubabona njalo ngeso lenyama. Ngamanye amazwi mangabe sebefile usewubani uNkulunkulu wakho. Manje kusho ukuthi in generations or in the previous generations endulo lento iya occur ukuthi njalo abazali bethu bayafa isikhathi sokufa. Kusho ukuthi kahle kahle oNkulunkulu bethu basuka phambi kwethu. Mase kwaba isambululo sokuthi abakhonzwe noma sebefile. Leso sambululo ukuthi abakhonzwe sebefile sho ukuthi kwaqala kwafika khona idoctrine entsha ethi bona manamandla noma sebefile. Sho ukuthi lento lena ayenzanga isense. For instance, mina ngiyakwazi ukuphakamisa imouse, ngiphakamise ngibambe kanje mangabe ngiphila, but akekho ngisho yedwa umuntu ofile ongabuya azophakamisa le mouse kanje. Ngamanye amazwi sho ukuthi umuntu ofile ngendlela anganawo ngawamandla akakwazi ngisho ukwenza the basic things. Sho ukuthi akanawo amandla ukwenza ngisho nezinto ezilula nezinto ezibambeka kalula. Lokho kubizwa ngani ke lokho kubizwa ngokuphelelwa amandla. Mangabe ulifunda lelizwi lenkosi siqeda ukulifunda into esitshela yona izwi lenkosi ukuthi abafileyo bahoxiwe kwamagunya abantu abaphilayo. Ngamanye amazwi if wena ufuna izinto oyithola empilweni yakho ngeke uzuyithole lezi zinto lezi true abantu abangakwazi ngisho ukwenza the simple things sinezenza ngokuphila kwethu. Shuthi amandla abo asurrendered. And mangabe thina yazi for every single thing ekholwayo iphila only mangabe inkolo irelated to izwi lenkosi. For instance, iziningi ezinye incwadi nezinye inkolo ezicreated ezweni isiphila kulona, and kuzona zonke lezo incwadi ukuze kube khona into umuntu ongakwazi ukuyikholwa leyo ncwadi bafike bafaka uJesu Kristu phakathi kuleyo ncwadi. Mangasubuza ukuthi uJesu Kristu kuleyo ncwadi ufunani, they remove uJesu Kristu kuleyo ncwadi ngeqiniso lakhe but bazolifaka igama lakhe. Ngamanye amazwi ukuze incwadi beyikholwe ngempela ukuthi incwadi ephilayo. Njenge Quran incwadi ekhuluma ngokuthi uJesu is one of ama prophets. Uwaye umprofet nje naye njengabonke abaprofeti. Liyam exclude kubeni uNkulunkulu. Sho ukuthi le ncwadi lena iya emphasize ukuthi uJesu Kristu akayena njobo uNkulunkulu. But mangabe usulifunda the Holy Bible, usufunda izwi lenkosi langempela, you find out ukuthi uJesu Kristu wayesho yena ukuthi uNkulunkulu, he named, ngiyabona nkathi ethi obona mina usebona uNkulunkulu. That's what he meant. He claimed ukuthi yena uNkulunkulu, he walked emhlabeni ethi uNkulunkulu. So mangabe usucreate incwadi evumayo ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu, kunzima ukuthi abantu bekholwe wena ukuthi wena ke icredibility yakhe ingakuphi. Sho ukuthi angeke uzuyikholwe enye inkolo uma ngabe leyo ncwadi le ivuma ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu. But mangase ufike ezweni lenkosi, izwi lenkosi likhuluma ngayo uJesu Kristu, alikhulumi ngabanye kumele sibakholwe. Ngamanye amazwi sho ukuthi le claim leyenziwe ukuthi thina mangabe solanda amandla kumele sihambe seka Israel noma thina sikholela abantu ebafile. Thina sikholela kuMateyu wafa. Thina sikholela thina kuMarku wafa. Thina sikholela uLuka wafa. But thina sikholela kubani? Sikholela uNkulunkulu ophila inguna phakade. uJesu Kristu wayesefile for 3 days. Wavuka ekufeni. Rise after 3 days. Wavuka ekufeni waphila. Bambona ehamba around emhlabeni. Do you think ukuthi siyamkholwa thina uNkulunkulu ongafa? Shuthi ngamanye amazwi if wena uthi angikholela kwabantu abafileyo, uthi angikholela kwabantu abangakwazi ukuthi babe nale power yokuthi bavuke ekufeni babuse njengoJesu Kristu, but yanti yakhombisa ukuthi uNkulunkulu ubani and uNkulunkulu akafi, noNkulunkulu futhi akaphelelwa amandla. So thina amandla siwalanda phi? Sijahelana ukuyakula uNkulunkulu yasolanda amandla. It is mainly because lo uNkulunkulu esimkholwayo, lo uNkulunkulu lo esinikele kangaka kuyena uNkulunkulu ophilayo and uNkulunkulu ongafi. And mangase ufike uNkulunkulu wasidala singabantu, ngamanye amazwi uyi-energy source yethu. Mase ufike uhambe uyofunda lapha ku Book of Genesis le edeleliwe lapha ekuqaleni. The Book of Genesis
ikhuluma ukuthi umuntu esedaliwe ese-creatiwe in structure, uNkulunkulu waphefumulela kuyena umuntu. uNkulunkulu is always going to be i-energy source yethu. Masifuna amandla sothola kuye. Ngamanye amazwi maselithi izwi lenkosi uNkulunkulu eqeda ukuphefumula kuthina, we were living souls. Ngamanye amazwi shukuthi asiphili ngaphandle kokuthi uNkulunkulu apply awakha amandla. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mangabe thina njengabantu esicreateile, thina we are just umzimba nje efileyo, but uNkulunkulu masephefumulela kuyena useyaveza ukuthi amandla sothola kuyena. Ngisho noma ukuphila, ngisho nokuphila usesimphefumulo ephilayo, ukuphila sikuthola uNkulunkulu. Ngamanye amazwi if wena ukholela kwabantu abafile once bafa, ngitshela ukuthi wena ungathola impilo okubona kanjani sebefile, because sebefile. But uJesu Kristu ukuze khombisa ukuthi uyindlela neqiniso nempilo, wenze njani wavuka ekufeni. Shuthi ukufa kwazange ngisho ukumbamba noma ukumclaima, wena wakwazi ukuthi anqobe ukufa ngenxa yokuthi useyikhulumile lento ukuthi uyimpilo. But wena namhlanje ngitshela ukuthi mina ngikholele kumuntu ofile. Sho ukuthi ngamanye amazwi what you are telling me ukuthi mina ukuze ngithole yami impilo noma ukuze mina ngikwazi ukunqoba abathakathi njengoba usushilo, kumele ngihambe ngiye kufeni. Lokho akungisondezeli ukufa. So ke this is what I'm trying to introduce to you namhlanje kuwena, ukuthi ke kukhona umehluko phakathi komuntu ofileyo nemoya. And the thing is, sengifundile ngabazalwane abaningi, into mabe benga-understand they demonize leyo nto leyo. So ngike ngazwa abazalwane abaningi besho ukuthi amadlozi nayo ke leyo nto leyo amademoni. That is a false teaching, because nezile nkosi alizange lisho ukuthi umuntu ofileyo noma lishiye lathi akasanawo amandla alisho ukuthi useyidemoni. Amen. Idemoni yini? Idemoni ileza ingilosi ezawa noSathane. Those are the demons. Idemoni ingilosi ezasuka ezulwini seyilahlekelwe indawo. But ngicela ukunderline something about leza ingilosi, ukuthi leza ingilosi they were fueled by umoya wobumnyama, the evil spirits. uNkulunkulu ke ekuphileni kwakhe, all spirits belong kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu kuwo yonke imoya, ukho ngisho kodwa umoya ongabelongi kuyena. Mangabe yonke imoya ibelonga kuyena, ezulwini sekubonakala ini? Sekubonakala leza ingilosi leza namademoni, sekubonakala uDrago uLucifer ejika laphana ebayidragon laphana ezulwini. Leyanto leyana ichazwa kanjani kamoya? Kamoya into eyenzakala laphana ukuthi uLucifer wavuma ukuthi umoya womnyama umcontrol noma ungene kuyena. Ngamanye amazwi ingilosi they worked in a test noma njengabantu njengoAdam noEva babesebe kuyi test ukuthi bakhethani. Bona masebekhetha lapha that fruit they were under isin isono. Lesa sin isono is fueled by umoya womnyama, the evil spirit. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akasuki kuwena, but the evil spirit ile khona uNkulunkulu khona enani, uNkulunkulu ene free will, uNkulunkulu unakho ukukhetha. So mangabe uNkulunkulu enokukhetha njengoba nathi wasinika lo gcobo lo wasinika ukuthi nathi sikwazi ukuyikhethela, naye nje uNkulunkulu naye unawo lawo mandla lawo. Ingakho wakwazi ukuthi asinike wona. Akwazi ukuthi usinike amandla ukuthi sibe ne free will wena unganayo, but uNkulunkulu mayisinika leyo power leyo ngoba uyena isource yaleyo power ye free will. Kwi free will uNkulunkulu ke unemoya emibili elethwe phambi kwakhe kuyo yonke imoya womnyama nomoya wokukhanya. Amen. Kuleyo moya yombili uNkulunkulu ke kuleyo moya yombili umoya wokukhanya noma umoya oyingcwele uyena kahle. Ngamanye amazwi i-free will yaNkulunkulu was invested on umoya oyingcwele. So ngamanye amazwi mangabe ezulwini sekwenzeka leyampilana phakathi komoya obumnyama nomoya wokukhanya, although kwakuMichael ingilosi elwa noLucifer ingilosi, but kaNkulunkulu kuye kwakuumoya obumnyama versus umoya oyingcwele. Ngamanye amazwi lithi izwi lenkosi uSathane after esehlala isikhathi eside laphana ezulwini ibelo impi wayesehluleka kuleyampi leya. Ukuhluleka kwaSathane kuleya
lempi leyana ayilwa lithi izwi lenkosi uSathane nengilosi zakhe u1/3 of ingilosi zakhe babe sebephelelwe indawo ezulwini mabe sebephelelwe indawo lapha ezulwini sebenze njani ke sebeba banished ezulwini abasafunakali khona sebehla ke bazela emhlabeni. So that's how impi kamoya yenzeka kanjalo njengoba yenzeka ezulwini ke iyenzeka futhi nala emhlabeni. Amen. Sho ukuthi mangabe ezulwini umoya oyingcwele reign supreme umoya obumnyama usuwehlela la emhlabeni sekusele thina ke manje singabantu mangabe uAdam noEva bekhetha ukona bakhetha ukuthi balandele umoya obumnyama. Ngamanye amazwi uJesu Kristu mayifika wayizela ukuthi azosigeza noma azosiklina ngegazi lakhe ngele gazi lakhe ukuthi lizosusa umoya obumnyama phezukwethu li-introduce umoya ingcwele. Lithi izwi lenkosi uJesu Kristu mayihamba wayebashiya nomoya ingcwele. Ukubashiya nomoya ingcwele sekuvezana sekuveza idominion esinayo njengabantu ezweni. Now we have idominion noma sinawo amandla ethavela lapho ke but lo moya ingcwele ubani? Lo moya ingcwele uNkulunkulu. uNkulunkulu wadala ukukhanya ebumnyameni. Amen. Mangabe uNkulunkulu edala ukukhanya ebumnyameni ukukhanya babuxhumene nobumnyama uNkulunkulu wokuhlukanisa ukukhanya nobumnyama. Izwi lenkosi lithi uNkulunkulu wakuthanda ukukhanya. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mangabe create ukukhanya ebumnyameni uNkulunkulu la ivela khona lithi izwi lenkosi kwangekho lutho uNkulunkulu uyena he was the first being wayekhona. Sho ukuthi uNkulunkulu mangabe bakhona ukuba khona kwakhe kuveza ukuthi kushuthi kwakukhona umoya obumnyama nomoya oyingcwele. Umoya obumnyama ke umoya ovela kuphi? Umoya ovela kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi sho ukuthi before yonke into ibe khona kwakhona uNkulunkulu kuphela. Sho ukuthi uNkulunkulu mayikhona kuphela umoya wokukhanya nomoya obumnyama. Ngamanye amazwi umoya oyingcwele nomoya umoya omnyama. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ke mangabe eseyiveza yena uyiveza ngomoya ingcwele. This is why umoya ingcwele will always reign supreme. Ngamanye amazwi ke mangabe umuntu ophilayo umuntu unikiwe amagunya ukuthi abe umfanekiso kaNkulunkulu. Mangabe umuntu ophilayo ke ekhetha ukuthi investe sakhe isikhathi nomoya obumnyama. Umoya obumnyama ke awukwazi ukwakha nomubhidlize. Ngamanye amazwi you are fueling umoya obumnyama ne-energy qhamuka kuwena noma namandla avela kuwena. So this is why mangabe umuntu right ophilayo unamandla onikiwe uNkulunkulu. Mangabe lamandla wanikiwe uNkulunkulu wa-investa nomoya obumnyama. Lo moya obumnyama uyafida i-energy qhamuka kuwena. Umoya obumnyama wenzani? Umoya obumnyama upretenda engazi ukuthi zonke izinto oyitholayo uyithola ngomoya obumnyama kanti zonke izinto oyitholayo ziyabelonga kuwena. Ngamanye amazwi if wena uzothola utho umoya obumnyama leyo nto leyo ozoyithola izocela umhlatshelo thizeni noma izocela ukungcola kwakho. Lokho ukungcola kwakho kuyindlela yomoya mnyama ukuthi claim. So wena mangabe uyowenza le mhlatshelo leyano yenzayo mangabe uyothwala mangabe wena uyokhothama phambi komoya obumnyama wena wenzani? Wena ezakhe izandla uyayingcolisa. Shuthi ngamanye amazwi umoya obumnyama uyaclaima. Uclaimani kuwena? Uclaim amandla. Lamandla lawo wanikayo umoya obumnyama. Sithi umoya obumnyama unganalutho ukuthi ekunike wona mase wona uyayishintsha interpretation mase uthi wona yonke into oyitholayo uyithola kuyona. So umoya ke obumnyama since uhlala nawe every single day zonke izinsuku umoya obumnyama uyakufunda. Sho ukuthi mangase ukufunde yonke into oyenzayo every action le oyenzayo wena umoya obumnyama uyakufunda. Ukufunda ukuthi unyathela ngakuphi, ukufunda ukuthi uya ngakuphi, ukufunda ukuthi ulala nini uvuka nini. Sho ukuthi lo moya obumnyama ubuild i-character ngawe. Mase wena shuthi wena every single time mangabe uzothola something umoya obumnyama is then notified through i-process enye ngeke ngize ngichaze njengamanje engoyichaza ngelinye ilanga but leya process leyana ithi khona ama-meetings held ngawe wena mangabe usu-investile emoyeni obumnyama. Lama meetings held ngawe ukuthi every single time mangabe uzoreceive something your gifts namandla owanika wona will be used. This is why kumele wena wenza izinto thina mangabe sifuna izinto siyakhuleka. Wena manje uhambe wena uyowenza izinto kumele uhambe uyothenga amakhandlela thizeni, kumele wena uhambe uyogwaza izimbuzi thizeni noma izimvu thizeni ukuze uthole izinto. Kanti lezi zinto akuzona ukuthi uyayithola wena ususupply amandla akho ngokuthi wena uyingcolise. Mangabe wena uyingcolisa wena usupply lamandla komoya obumnyama. Umoya obumnyama after ukufunda on the day that you die amandla obumnyama enze njani? Amandla obumnyama sayifundile i-character yakho
asekwazile for all these years aseyahamba aseya kumuntu wena o related naye, because ngeke azayi kumuntu ongekho related naye, because mina mase ngihlangane nje nomuntu engamazi engekho related naye ngizothi mina lo muntu lo engihlangana naye uyisipoki. Amen. Sho ukuthi izohamba iyothola lo muntu wena osufamiliar naye, iye kuyi-family member, usho ukuthi kahle izoyireveala njenge character wena, iyakwazi wena wenzani. Akusiyona ngisho idemoni, asasiyona ngisho umuntu, but sekuumoya obumnyama since unganalutho. Lamandla kade wasupplya wona umoya obumnyama sekuyiwona aphila ngawo. Lawa mandla lawana asitodi, lawa mandla lawana sathola ezweni lenkosi ukuthi noSathane imbali unawo amandla amancane nawo. Lamandla wathola ngani? Wathola ngalaba bantu labana aba-influencayo. Nkathi aba-influencer laba bantu ukuthi influence ukuthi bahambe beyo surrender their power to the darkness. The time lamandla bewanikele ebumnyameni, iwona la mandla lawayana amfuelayo yena. Yakuthiwa amandla amancane. It is because la mandla lawana athathiwe kulamandla lawo wasupply njalo wena wenza lezi inkonzo zokuyingcolisa. Kuthiwa njalo mawufuna something kumele ubambe izinto ezithize noma wena leza inkonzo lezana zinkonzo engcolisayo. Mangabe ufaka la magazi layana noma uvuthisa le yamlilo leyana, wena uyiclaima le yanto leyana ngaphezulu komoya, noma you are allowing lezi zinto lezi zobumnyama. USathane mangabe sewaclaima lawa mandla leyo useyavela ukuthiwa yena unawo amandla akhona anawo amancane, uwathola lapha ebumnyameni. So mangabe lo muntu ke lona ke oyi family member ezohlangabezana nalo moya obumnyama, lo moya obumnyama ufika kuyena, ufike as lo muntu lo sefile. Mase lo moya lobumnyama masiyabheda la khona sezothi lo moya obumnyama iwona idlozi, kanti idlozi lapha ethuneni, and lela dlozi lapha ethuneni anawo amandla. La madlozi lapha emathuneni they don't have power. Mangabe umuntu efile akasanawo amandla, but lo moya obumnyama ngabe usufika nale characteristic of lo muntu okade uhleli naye, ufika kuwena unegama nesibongo solo muntu loyo, unani une voice lakhe, unokuhamba kwakhe. Ngamanye amazwi wena you start thinking ukuthi le moya lena iyona le moya labantu, but wena isuke isizofuna le power lezoyinika yona. Mangabe le moya isiclaimile wena yenze njani ke le moya? Le moya mangabe isiclaime wena ke, wena nawe usubhizi nawe usuwenza lezi inkonzo esazenziwa lo munye, should nalo munye mangabe wathwala nawe sekumele nawe uqhubeke nokuthwala kwakhe ukuze nawe ube nemali, otherwise uzohlupheka. Sekukuthini ke manje? Sekutheni kumele wenze lezi inkonzo ezokungcolisa, kumele uhambe uyobulala abantu, noma kumele uhambe uyenza lezi inkonzo lezi ezenziwayo uma ngabe uthwele. Mangabe usuzenzile ke leza inkonzo lezana, then you start becoming now usuba ilo munye. Then mase yona yenze njani ke le moya? Na isiyaqala sifunde yakhe characteristic, isiyaqala na isiyakufunda khona nawe uzo reclaim amandla, khona izophinda idlule ku generation elandelayo iphinde yenze into efanayo. So mina I can never in my life ngikhonza umuntu ofileyo, and I can never in my life ukuthi ngijahe le yankolo. Basi namhlanje ngizokutshela ukuthi le yanto leyana imayelana nani. It is not ukuthi amademoni enye into, but le yanto leyana oyitshela ukuthi ikhonza akuyona ngisho nalento ecathi yona, but sekule moya leyana, le moya leyo umnyama. Mangabe mina ngethi izinto zobumnyama, ucathi moya obumnyama izongishiya yini? Ucathi moya obumnyama izosuka yini mina? Mangenthi izinto zobungcwele, ni moya obumnyama ngeke izihlale nami isikhathi eside. Mangabe ngenthi izinto ezilungile, le moya obumnyama ngeke izithanda ukuphila nami. But mangenza izinto ezingcolisayo noma izinto ezingibeka umnyameni, umoya obumnyama uzohleza uhlele eceleni kwami, uzofuna ukuhleza usondelene nami, because mina ngizophenduka ifuel yawo. Kanti mina nginikiwe amagunya uNkulunkulu ukuthi ngibe naye umfanekisweni wakhe. Shothi mina lamagunya uNkulunkulu angipha wona sengiyawathatha ngiwasurrender to umoya obumnyama. Mase qhamuka the day of judgment, utshela ukuthi wena uJesu Kristu wena uzobe phethe ifile ephethe izinto zakho, kanti ifile ezobivela kube kuwena. Wena uyobuvela lapha ukuthi wena uyobuvela umoya obumnyama. You think ukuthi wena uyofika lapha uwena unjengoba unjalo, but le moya obumnyama usuyibeke ya attractor baseceleni kwakho, uyofika uyiphethe ngazi ukuthi uphethe amakesi mangabe usuyiletha phambi konke kaJesu Kristu. I judgment nawe uyoyibona kwiskin sakho ukuthi ubumnyama
wobumnyama obugcwele kuwena noma umoya wobumnyama egcwele kuwena ingakanani kuyobe ivela laphana. So uJesu Kristu, you think i-judgment yakhe iyobe unfair noma uJesu Kristu kuyobe abantu ebalahla unfairly, kanti uJesu Kristu uyobe uyiveza laphana unjengoba unjalo nemoya wobumnyama yakho. Kanti mangabe usebungcweleni uJesu Kristu uzofika laphana surrounded by umoya ingcwele, ucathi uNkulunkulu uzokwazi ukuthi ajudge umoya ingcwele yini because uJesu Kristu washiya nawo. So ngamanye amazwi sho ukuthi salvation yethi kuphi, sho ukuthi ukulunga kwethu nemvuselelo yethi kuphi, isekutheni thina kumele sijwayeze umoya ingcwele because umoya ingcwele iwona oba yini, oba i-fulfillment yethu mangabe siyipresenta phambi kaNkulunkulu. Now ke zothuna-ke izinto engishilo umoya wobumnyama nomoya wokukhanya. Umoya wobumnyama-ke wenzani? So umoya wokukhanya-ke mangabe wena mzalwane uhlele eceleni noma ujwayeze umoya ingcwele. Umoya ingcwele is the shield to umphefumulo wakho, njengoba umzimba wakho is a shield to inhliziyo yakho. So lento le ikanjalo ukuthi kanyama nakamoya kuhlukene kanje emazweni. Emoyeni ka physical kanyama umzimba wakho is structurally made ukuthi uprotect inhliziyo yakho nobuchopho bakho. Mhlambe inhliziyo yakho mangabe uyiprotectile kwenzakalani ukuthi when you are not in danger, mangase qhamuka umuntu akudubule isifuba sakho kushaya inhliziyo ungafa nokufa. Now leyo nto ingadalwa yini? Ingadalwa ukuthi you are structurally made ukuthi umzimba wakho protect inhliziyo yakho. Mangabe umzimba wethu untekenteke, inhlamvu strong kunawe, wena umzimba wakho wena inhlamvu ifingeni ipenetrate inhliziyo. Kanjalo ke nakamoya ingcwele, if wena ungayijwayeza ukufunda izwi lenkosi noma ungayijwayeza ukukhula izwi lenkosi, umzimba wakho wakamoya uexpose umphefumulo wakho. Shuthi yebo structurally made wena ukuthi wena umphefumulo noma umoya uprotect inhliziyo. Sho ukuthi kahle kahle wena you allow ukuthi izinto ingene through. Kanti umoya wobumnyama wenzani ke? Umoya wobumnyama uyayistora ustore energy yakho. Ngamanye amazwi ustore umphefumulo wakho ukuthi ube neham around yona. Ngamanye amazwi mangabe kukhona izinto zokufa noma kukhona izinto ethize ezikulimaza, ngiyeza ukuthi umuntu mangabe ethwala ephelelwa isikhathi engaqhubeka enze inkonzo zokuthwala, mhlambe ngenze ukuthi afe. Lokho kudala yini? Umoya wobumnyama uattracta zonke izinto ezilapha ukuthi zikubulale, uyistore uyibeke zibe on standby. Ngamanye amazwi if when you fail to comply with yona noma usuyibona umoya wobumnyama ukuthi umoya wobumnyama usuya understand manje ukuthi usebenza kanjani and awusafuni ukuyenza le nto, mangabe usukwenza lokho you instantly die because usu exposed umoya wobumnyama. Baningi abantu abafika emasontweni becela ukuzokhulekelwa ngenxa lezi zinto leziyana, bethi bacela ukuzokhulekelwa sebefuna impilo, sebeyifuna kuphi, sebengena emasontweni sebeyoguqa phambi kwabafundisi ngoba bayazi bazofa. Mase kwenzekalani mase inkonzo eyodwa ithola umfundisi ukufundisa ngomoya ingcwele, nawe ube confused ukuthi kwenzekalani ukuthi umfundisi akufundisa ngomoya ingcwele because the moya wobumnyama esihleli phe kwakho izokwenza ukuthi iham ize ngakuwena, but umoya ingcwele uyakwazi ungenelela in between that, uhlukanisa ubumnyama nomphefumulo wakho. Ngamanye amazwi umphefumulo wakho uyakwazi ukuthi ube claimed, uyakwazi ukuthi ube protected by umoya ingcwele. So if namhlanje usukhathele wena ukhola lezi zinto abayikholwayo noma usufuna ukushintsha impilo yakho, likhona ithemba mangabe uhamba uyofunda izwi lenkosi noma uyisurrender kumoya ingcwele, umoya ingcwele will protect wena. Umoya ingcwele uyokuhlukanisa wena, uhlukanise nobumnyama. Mangabe usukwenzile lokho you will be fully claimed noma futhi wena you will be fully safe emphefumulweni wakho. Ngamanye amazwi usho noma inyama sengenzakalani kuyona, wena mangabe usebungcweleni wena uzoba immortal noma uzoba nempilo ephakade. Khohlwa ke lezi zinto ezishiwoyo ke manje ke sengithi khohlwa yilabo abafundisi abafika bezokushumayeza amanga njengalomfundisi ofuna wonke umuntu akholele kwinkolelo yakhe, osebenzisa thina abazalwane njenge baseline. Akazange ukuthi kahle lento akhuluma ngayo yini. Into akhuluma ngayo yena ukhuluma ngamandla ongamandla aqhamuka kwimoya womnyama. Yini lamandla kufanele ahlangane nethuna? Yini lamandla kufanele ahlangane nezinto zobumnyama noma nokufa? Yini lamandla la kufanele uwathole kulezo indawo? It is mainly because khona le yankonzo eyenzakalayo laphana yase yomoya womnyama. And if namhlanje wena ufuna ukuhlukana naleyo nto, likhona ithemba, kholwa. Amen.